Yeah. Awesome. CJ. Abna. That's a saying. Nyame adom ye ho ye papa. There are there say. Nyame adom ye ho ye papa. Me so be ho ye business so koso. Oh, adom nti. Yeah. Business e koso pa. Business e koso. E koso. O jiwam. CJ unya ntobio. Asamu. Udi me de biaba, me de mango aba, me de prekesa aba, me de beetroot aba. Mame mango mienu. Na mame beetroot no su mienu. So. Na the pineapple by. Pineapple. Na mame pineapple no ni ginger. Ni ginger na su mienu. Oh wow. Yeah. Oh, nice. What's a your business? Na unya nuanom no mo support a ekoyi papa. Dem na bra ya support a hwan bi oni em support. CJ. Sabe abontim so for cry. It me support business. Say my idea Mr. House say aquataps. Ya no nam. Na say Mr. House ye order match say ni ade. Mr. House dey oya order na. Emodu. And I am me baba kosa de so sabna. On the bottle so to na easy. Wow. Birthday no. Wow. Oya order. Say and I made the free command order wenya. Order ya mayi. Na wotwe bia. Sa order no. See nyame shaw. So bia beto fruit joy bia nyame shaw panomos ka bebre na beto bi ka. That's right. See sama ba de adoso. Adoso papa. Na wo hwe the new publisher ni ma say ya oba fefe ni obroni na oda ha waji ni chichi de ya say mampani dada de ni bi pass round no. Aha. Na CJ asem oda ha ya say omo ka da nche no. Was say my king has not run away. Was in the Ken enwane ye yare no yare. Wakwakoye surgery. Okay. Na sa prostate surgery na cancer surgery na wa ye no. Se ne ho beto no pa so betumi abaga na hase ya. Na je sabosome mi ensantem. Okay. Isa so hia bre e dia healing. Was say omo wa hoi kura ya ne ho fa no ni ade nyina no. Ye raka nya ya. Na ka de wo bia na wababeye. Na so was say oba bia ni ho mo be ma ne dofo bi. Obi oda na koma so se wo yare. Fire de to ana fire no edi wachi ekokosia special prosecutor ni entotoa no CJ from obani position there na if you kwa wo ye be ma kra manyi ni se CJ obeye ni sa what you say say prostate ni say the prostate itumi ekokodru eni ade na say enkata omodi aba prostate cancer once most times no ya no mo yare kro mo ntam fan tudwa sa omontai emfan tudwa but the ye nyina ye sen se obade ma yerakenu frata ne hunto no na se enya no bia wo so obaga na beye na no kwana na yire no so ka se wa bia mu se special prosecutor betumi na ye sade we on video. What you say? And only the OSP were ruling it out. Say question ubisa na what you any mad you be can na baby or one kan enya de kro no ana. Da no answer me da kon betena hey obisai. Me bisa answer obisai o CJ say o peso o probi ache no a o betumi ache no zoom. Nti china mo pesa mo che no a. Me bisa no. Na maka say ye pesa ye che no na nya say ye omra no meyi nsema no. Me bisa no. O probi ache na can you arrest someone on Zoom? So into the no me say ye person ye arrest into brani ento ne fa nko say yoko baby de chama hu tumi ko say no ne fa nko say ho na ye afedi ahwehwe mu nsa ase ti ye wate ase say nanka ye say na ye ramatin pebu ebisa no say ye interrogation na SP person o ya obetum na decide dwuma baby obi ya na Ghana na no ya covid ba ye tete dem na ye sua ade na ekura ye wo hoyi. Yeah, online. Yeah. What you say? Into don't kanya out of place. Unless chia no person mo che no. Into do mo so mra na ma mi so che se ne kunu ho mfa no. So wakoye se jipan wie de. Want to be ma no ma boso me miensa ne kunu ho to no na ne ho eye no fine after surgery no a obeba abesia special prosecutor na sembi ho no wabeyi ano edo ho asem eda ha. Na eno achi so no CJ dom kuma wo mra se be fie e wo da bokrata yenim na mo de sobo ebo NDC abai no ese asa womo eniema bia womo eye no womo manipulate judiciary no womo aso mo judiciary no atemo adwuma ko no dwuma de omudi no
asaban no ensa de namu ona etrom de omonye ene wo mo ensensem bi enna ne namu na chief justice ne de yin so suspension an ensa kan ne hwehwemu ne ade kokkokoso yin eno achi so no na no ya ajaje form akomako enso ya mampani mahama abo mu de mu nyina eko supreme court wonom ene ade no eno na cheso mo hunu ne se kwan bi so no ase ya broso san se omo chemu a aban dada no antu sa na money bi da woso betese mampani akufu ado sabre na obo bi di so nko supreme court a na obi kwa ahomgiem ai hwada mpan wo de ba na so wotena ne namu se emomwo ho no obi ankwa ahomgiem se nipa be senson wotwe enkru gumu de ebi ensida nti no eno ye nsem bi adabokratai de Ghanaian the new publisher ediaba maboso amount na CJ medewo ekọ the Ghanaian point the bokrata mu na yegina ewo ne fa etoso miensa wo hye ehya yewra gabi asare ochedako ena woka ewo hayi na yeka MPP mu a mebi atwam krampo no na onkrofo so ye prime minister ewo abandada na bre so na ewonsam ko ebebri wo kyese se wo pe Ghana bakosemu mampani oboa ne ho yie pa asa na oba abetena so a eyo mampani John Mahama na on de obeka cha mampani ni se wonim so aya hoboa aye ready ene ode aba na ba waba ene ne dwuma obedi no on hye se onni mabu no hwamo mabu no ni dane so sasa o hyebo bebre ede kire mabu no titu eye job creation so bebi enwuma ama mabu no anya bia ye nti eno na de ato mampani Mahama nim se won ne bossa wase no hye na onye eso adwuma na ne feto so mienu ha yan so na wo mo ekyese Yewra Julius Zebra ya ono ena oye chief of staff wo mayi mu no obeka ya nsem bi betodwa ya na omochese akwada abaya wanya fie dumienu na wohia ese wo mo ebeko akọ bomoden ni liver ne mrebo enya sinto ntide wose wo mo ehia sika bi a wo mo de bedi wudwuma sika yetua hospital wo kọ seja wo ye ne ade amanyame adom nyame aka Yewra Julius Zebra akoma eye citizen I Ghana ena de akwada ba bonten a na cheso ohia mwa Yewra Julius Zebra agina mu afa eho kanyina ede ama akwada ya wo mo kọ akoye ne seji no ene bibibia wo hia na wode enya na pomuden nti eno ena president no Yewra Alex Tete echese donation na wo mo aye no omde ma akwada no abusua no na ewoso mutibihwe na wonya ahoto nti no nyame enhyira mpanyefoi na wonye wo mo kese na bibia omade bia omde omsabeka no enye hyira na bibia so mo enkoso anya bi emfa emmoa nti no eno eye liver treatment bills no akwada ne de ne nsaka ahaya so na CJ nano ejoda no meeting kese because on Kokko Sports Stadium na the Ghanaian point de ho amane aba ye kan Kokko Sports Stadium abandada no kotutu ne sene na num ne bibia egu ho kenkran agese ne ni stadium ko wi akire ne nkrofo de ho no maye fuom yo mo dua bro ebi dua banchi ebi dua bode e wo Kokko Sports Stadium mo CJ na agese akoya hometewo na Yewra Brene Champon yo ya beti film resebedwani a wono aso de kane so afa no wo hwe hwedwuma eni enuane so mu se wo se bo se obesi stadium no ediama enkokoman eni koman enye no ko san so AC Impressive Brighton Park no eno ye park akese mienu akwoye wa ya na ye Kwa United ni agrodudo yedi no ye wo honom na CJ ampampa mokoye kotwa ye o ma sedwuma se ya clear ho nyina na nano Jordan na National Sports Authority ene Yewra Brene Champon ni mpanyefo bi e ka ne ho ekọ ho me ho Yewra Jeff Konadu koye inspection koye media briefing na the good news amete ye ba ye ene say Yewra Brene Champon Dr. Brene Champon so de abosome enan e be wi Kokko Sports Stadium nese hwie be September bosome na say na Kokko Sports Stadium ono mo media sa Kokko Sports ya bre baba kankan no ba de afa ne kransie yi baba kankani obi odi mu Kokko ni moboba FM bi anim se ho na baba kankani yes sports na ye kan Kwa United a na da baba kankani akoma so ye stadium ye science yakobo matcha ye be tie fere kra chese ene so mo kobo ba omo timu benya akwanhye ma baba kankani free motor form ma mo hwe Facebook de edwoda no dwumadi a ekoso obehunu stadium no se na ete kane ene enei
Ejuma Dr. Brian Etampon wodie aba eti eya ni chisempa makomai na nipa ya de a osaye abosome nan o abosome nan na media wode na September yi dru na Dr. Brian Etampon ewie na wobie stadium ya no amakomai a na ahead of 2024 election enkokwo ni koni bia na oba ban nachi enkokwo sports stadium on several occasions na CJ betina haya na menchire ne memo Facebook anti we artistic impression just a stadium I don't know and da hono be hona mete ho over time saying stance nim metna stance nim honom no ekokko na mu hono hu hono ade yi da ye fe that yenwie no kra no wo hwe sene adwuma no ekoso a yes adwuma ekoso Brian Etampon adwuma ekoso nyame won hira wo so ate amen na Brian Etampon nyame won hira na won say meti FIFA standard o emiti stadium no mo ye no emiti FIFA standard papa no yeda na se enti no reminder na se I no so the point the obokrata e dia ba na ye twen hwe me se dan be hwe nkoko na no joda obia ni age ati ase ade ofia oye enti ye no nti the ne the Ghanaian point de ye regulars the brad ye wo ha Dr. Brian Etampon so e de wo ha no ma wo mo ebo ho amane CJ ma memfa wo enko the inquisitor da bokrata nim na ye hye amane a eno so ode aba na wo hye ne fa etoso enan ene enum ha ya wo mo kyese national service scheme no national service mponifo na se wo ho aka adwamu a emra eso mu no se ye se adwumako bi afra wo mo impact technologies wo mo so yapom hontoma ya de kokoko so say Nigeria ni branch friend Samokole na eye ne dia na wono so omo chese MIS na IT services ya na NS omo didi omo juma no wono na chese omo ede eye juma na won so no omo chese scandal bi na nenamu ho no mo a ka ho bie ekokodu sa 548 million Ghana cedi no nti no so the bokrata ya bon ho amane a eda ha sei wo saka na wakenkan amame the inquisitor nim ha ya no Dr. Kasia to forcing eyo swafo a wo hye man yi ye sika sane ne ntotoye so se unu se global ye ka no ewiase nyina adwumako ba ko mo so ye mo ye ratings ma amamman ahodo no mo sika sem ko mo fa so toto ka wo mo ede ne wo mo ye currency asaman no wo mo edidi dwuma kwan a fa so krompo a ne aye currencies ahodo a wo aman ahodo so no edi asie na fitch se o hye Ghana ha se ya wo mo amma ya maye muso ba no sika sem toto na mayi muso akwa kodina bi ye che se outlook no ekoyie etwaye enwoma ededane kwamo bibia ekoso debt restriction ekaye ne yedede amama hodo che de gu akwan so a ne nyina no mu nyina agigi tum ne ade no ne nyina ka ho bie na ama ene fitch abo yaba so a na so pagye isika sam tutue ni mu a ama enidaso ebam nti wiase ba bia obehunu nkrata ne bia no hunu se Ghana ene enidaso man ya obetumi aba na waba abedi ujuma o business ne investment bia wo ye no ya enna wode beba na CJ meko manim no se MPP se no omo kire se January 31st yes enna omo ebeyi omo flag bearer okay na enra council meet council of elders ne national executive committee ni meeting omo koye no enna sanko bo nyina free mu ba ye yera chairman bute ena chairman Emma Dwumadi no se ye kase ye nyina yenim se yera Steve na yesu ntim na busua eden krata aba se watwe ne ho isansa na pomuden ho nsam enseda enko yesa nti omo kwa akopɛ na omo ahye no ama ne ho atɔ no nti se no wayi ne ho de free sa akansie ne mu na CJ mede wo wie pa na yada obi bia se me amenu aba hwede abna ai wose business woman papa na nya kwani na mete ya no business